Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары, деги эле жалпы баракчаларыбыздын көрүүчүлөрү. Баарыңыздарга салам. Мен азыр дагы эле хавалды мактаган келдим. Себеби май алмаштырган келдим. Азыр мотордун майын алмаштырыш керек. 10 миң жүрдүм. 10 миң эмес, даже 10 миң жүрдүм. Ровно 2 жыл болду туугандар машинага. Дагы 2 жылы калды. 172 миң болду. 170 миңде не кылдык туугандар? 172 миңде передний колодканы алмаштырдым. Аркасын алмаштыра электим. 2 жыл жүрдү. Бирок колодкасы хавал мактай турган машина да, досум. Эми алмаштыра турган кез келди окшойт. Пока жете элек. Туугандар, New таксопаркын сунуштап кетем сиздерге. Телефон номерлери. Каналга катталабыз, лайк басабыз. Комфорт плюс бүт машиналар бар. Парктын проценти 2,5%, 24 саат бою акчаны чыгара бересиздер. Баллондору дагы 2 жылга жетти, по-моему, кийинки жылга жетет, жакшы эле. Чистандай 2 жылдык отчетта. Себеби сентябрда чыккан, сентябрда 2 жыл болду. Не эле тартылып атып, нол черинин эмеси турат. 2 жылда эч нерсе болгон жок. Стойка стабилизаторду дагы алмаштырсамбы деп жатам, азыр тырыктаган звук чыгып атат. Көрөбүз аны дагы. Абалы кандай экенин. Колодканы алдыны 70 миңдеби алмаштырган. Азыр 170 миң болду. Пока что жакшы жүрөт. Майды кайсыл жерде алмаштырабыз? Детейлинг Макс сервис. Саламат, кандай, жакшыбы? Никулинская 11, корпус 5. Ушул жерге келе бересиздер. Май, ходовой часть, обклейка, бүт баарын, кузовный цех тоже ачылды. Мен эрте менен келдим, эми ачылып жатат. Ана азыр улан таксыр же Макс таксыр келсе, дагы өздөрү бир катар маалымат берет сервис боюнча. Хавал прочный машина. Хавалдан алыш керек. Тура, не дейсиң? Хавал боюнча, безопасность боюнча. Кандай машина? Машина. Чериге караганда кандай деп ойлойсуң? Чери жакшы. Чериден көрү бул слабыйбы? Слабый, чери жакшы. Черини скоро немеден чыгат деп атат, Яндексте. Ким айтты? Хавал чыгат деп атат. Хавал Россиянын сборкасы болгон үчүн списокто бар пока что. Мына баллон жеп атат, карасаң мына. Ким айтты? Мына кара. Мына кара. Шу хавал немеси жакшы. Развал дейт буну. Развал. Мына буну карачы, берке. Развал. Буну кара. Канча пробег жүрдүң? 138 миң. 138 миң? Senikçe? 170. Tamam, Almaz. varsa. Пробег көрөлүч. Достор, бул машинасы жаңы. Бул азыр көп жалган сүйлөйт бул бала. Көрөбүз азыр. Кана ашчы заманында. Машинасы жаңы. Пока что жүрүшү мүмкүн эмес. Cherry 7 Pro Max 1.6 объемдуу Horizon мотору. Бирок өтө резвый экен. Салонун карап койгула. Мындай жүрүшүгө базар жокчу. Бирок бузулуп калышыга дагы базар жок болсо керек. Музыкалары Sony өтө мощный. Люк бар экен. Айга канча төлөйсүң? Айга
5. 145 миңден 3 жыл, а? Вот. 145 мың төлеп мұны мінген жақшыбы, же 60 мың төлеп мынаны мінген жақшы? Көтен шоны ақшаны табат. Қанша мыңнан? 60 мыңдан. Енді бұны өзің қаршы енді 60 мыңнан. Не машина екен бұл? Неге бұл 145 мың? А? Я. О, люк қойған үшін сеніңки 145 мың. Вот. Так, майға алмаштырдық. Азыр тырықтағанына тауыш керек. А? Жаңғыр шығағанына? Не білмейм, жесткий неме болғанда удар болады. Тырықтаған. Жылы отат қой шоғын тырықтаға? Втулка стабилизатор. Втулка? Кетті. Молодец, таптың мені. Тырықтаған болса. Стойка стабилизаторлары нормальный демек? Ё-моё. Тырықтасы еле көтеріп келем оны. Mercedes-Benz AMG GT 63S дейді. Интересно болып отыр да, қаншаға чачып, қаншаға оңды отасыңар, мақсат? А? Ё-моё. Арзан эле қанша? 100 мың, 200 мың бе? Бұл не oldu? Ходовой ба? Ё-моё, Мерседес минсең жырғайсын оңды отқанды илайсын болады екен да, қарағай. Ходовой қылышсын болын шаштыр. Мерсті мақтап тұрып, мына хавалды айдай береді, а? Не екен? Ойнашып жатқан. Қимылдауыш керек пе? Дым тұрыш керек. Дым тұрыш. Понятно. Қалған жағы нормально, а? Научы? Ол қандай тұрыш керек өзі? Lava çevresi azerbaycan'a kirgende, kaçar yoluna kirgende. Mına neme varlı var mı? Moyku varlı bilirsin mi? Yolun boyunda koy. Düşünüz geçecekti. Ha. Sosaktan kancanında var. Orası. 170 мың пробег болғанда 2 жыл айдадық. Таза таксиде тыным жоқ. Стойка стабилизаторлар жақсы екен. Азыр втулкасын алмаштырса, алды арқасын болды дейді. Анан колодканы 170 мыңда арқаның колодканы алмаштырдым азыр. Алмаштырам. Жақсы эле чыдады го дейм, 2 жыл. Тыным жоқ, торумуз болду. Так что ушундай колодканын маркасын көрсөтөйүн азыр, а? Кайсынан коюп жатам. Айдагандерге интересно болушу мүмкүн. Так, муну алдым. Средний качество деп рыноктон. Точно слово. Кичине вот что-то.